KSA Hamran Regional Committee asai hemalo boithalang so panchayat ke parlo pona puthak pherang ke mai kangni Nizang Karbi Anglong Jong Kumukam Rong so piang kangar long kedo Karbi Student Associations mate chi hekpen KSA Hamran Regional Committee inglong phosai hemalo ini duar amla constituency boithalang so police stations ke parlo dolong parai anatwa long an panchayat ke parlo pona puthak Hamran Regional Committee mai pu proson 20 ka thorpen pherang ke mai kangni apena bangso pherang ke mai kangni ponolong lam theke jai ponke jongsi Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong Kachari pon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tungjam Ronghang alangli bisang hotum pen kedang lok ke theke dinga tum an prap jin pela bangso hok pera kang sai bang long vek nang ji lapen jongsi long lip lutang te labang so puthak an to sei ahiring tang rakpen nilitum KSA pen labang so puthak nang te song pa mena ko ko si pherang te thaino pen lam thi tiklang po mai long kachitong Hamran Regional Committee President Proson 20 Carter General Secretary Anthony Tiso IT Cell Asok Teram Sports Secretary Rostom Carter lapen arisang hotum chitong lunsi RD do jotman bangso pherang ke mai kangni pichun po News Text Report, News Headlines 24/7. Masih ini tu press meet ke kanan tak kalang kerja kecil kerja ini tu kecil kami itu kecil Hamran Regional Committee long President Sar kai person tu inti fancy produk pun kami kanan fancy apa tu Piniladak Karbi lo Charlie Asong Hamran Regional Committee asai hemalong itum kacop hapona tank pen media house tum nagchitong dun thekapot alang tuhan mate media court dun kana khangsia kirupilo jasamet pet finilitum Karbi lo Charlie Asong Hamran Regional Committee pen labangso press meet kami nang kok athi pigilalo je Karbi Anglong lake 6 sidul district pinak lake 6 sidul autonomous district pinak lasidake inglong aso phan kirai thip ajak kong lake constitution sinitum phana ki pami lasi labang solong ke dam changar ni penstami ladaka bangke panchayat project thepo bangke lake leaders atum parties pen organizations atum tami je song thip pen ladaka bangke panchayat bangke menti ka parlo pon pe derlo bon tami ke mang hume me lama bangke la pulo koson pen lone jasmet pet Dua ramla konstituensi ke parlo boy thalang so area nara bangke ke ong dung adima bangke piniar ni bangke panchayat nang parlo tri haladak poster keter lapen campaign hajat ke bangka airset prung set lap ansot kali haladak boy thalang so masih panchayat office tak kimtan itu thekamlong asila bang so puthak ni tum kecengsi Karbi lo Charlie Asong yin pen labang so panchayat nang kilut chok puthak ni tum sodak pen tum pin rampon lo lapen ladak aje hakatum kaninje do je labang so area like disputed area pusi aja hakatum kaninje do sita meladak nitum long proper documents do lapen tag reset atum along proper documents do et like comment to ne pen sita me ladak disputed area puke ave ladak langdam sina 1964 aningkan Assam Government Revenue Settlement Department hin pen sita me labang so non jasmet pet Punjab Bor Pathar Mas Bor Pathar Penchenglok Lengri Penchenglok Penangan area long abake non G2 panchayat nak election nak kilu da dim bangke ladake tribal block susi haladak irlo lasi tribal block lake Assam government pensi ladak bang nang pilo haladak 1964 6 April nisi lasi tribal block le this area are designed to the safeguard of land right and cultural heritage of indigenous communities pusi dak pilo inglong aso mate khai bari phan kerai thip alang tuma culture alang tuma longle kasi rai thip acha kong dak dolo stame piniar nia bangke ladak panchayat nang lutsi ladak non tribal system si candidate wang thurdun pen campaign hin kedam poster thar thip arong la soni tum theklong lo la sila bangke ni tum pen sodak pen pin rem na kok lo la chot kali ladak disputed area puke hubom sitame ladak Karbi Anglong Autonomous Council MEC election pen cheklok MLA election MP election bangke haladak arada tum pusi vote nang pibom lo la an chot kali lang boy thalang so town committee pang ni det pen lamon panchayat nang kilo da area pen tami ward phodo haladak ward commissioner piniar tami khibom na bong tami hadak revenue tami longle da ward commissioner ke khidun bom sita revenue mate medio bangke town committee la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen longle lason isi pen issue la dak dolo isi pen isi issue dak dolo jasmet per bangke la panchayat ku chodani lo kapre issue da dak rupik asinili tum Karbi lo Charlie Asong hin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan itum ke pachini kang tung lapen kachuning ri kang tung bang la pulo ilitum 6 sidul
area mate Karbi Anglong ang kang bang la ke panchayat ke community nang lut un e la sila bang so panchayat bang ke Karbi Anglong autonomous council pen sa initiative NC under the leadership of Tuliram sir itung kaching hon CM ang liphan itum ning che thepik nang liphan kai ke tami inut ing tang rak la pen ang thin thedut pu a CM si rat nang hokbom pulute nang li jakong che paklang ra la bang so panchayat bang nang li jakong pen da Karbi Anglong long bang ke NG si tami nang kapan dule dei fasinil tum Karbi Luchar li som kham regional committee hin pen chuning ripadi kim la pen thu non la ji tu panchayat office nang kim is surrounded by Karbi village ekdom pu RVRA nohok le li som kham regional committee hin pen chuning ripadi kim la pen thu non la ji tu panchayat office nang kim is surrounded by Karbi village ekdom pu RVRA nohok le lang tami Karbi Anglong mate Karbi Arat si compact ladak different areas that council pen development si that che thekamlong si tami angbong along bangke panchayat office ki kim tang la pen haladak signboard tami Nogam district puke tok tan bangke laso panchayat office bangke prabjin pen Karbi Anglong autonomous council aso tharli nang ji jong sila bangso office pusi dambom la pen panchayat dobom bulte Karbi Luchar li song pen bangke la bangso office tami niltum inghab dam nang kokji bon si tami haladak jukim chorak arat doa na pas tami ning kachit hedo alang litum dak Karbi si majority ke ong alang tu chini loje che thamjok loje panchayat kupia ronma la pen panchayat kona sido ma pu bangke tum che thamjok tolok ka chini me kang selo asi haladak Karbi arat tum si tami alang litum kachini pen kamatha jakong pen la bangso panchayat along bangke abang putin bang joko Karbi si tami participate unde de ji phasi litum pachini pon la pen adun thu যেহেতু আমার বৈঠলাংশো ঠাই পঞ্চায়েত যেহেতু ইলেকশন গঠন কৰিছে এইবিলাক পঞ্চায়েত এৰিয়াস অকুপাই কৰিছে তাত বহাভাগ কৰা স্থানীয় ৰাইজ সকলৰ আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা হামৰেঞ্জুৱেল কমিটিৰ পৰা এইটোৱে আমাৰ তেওঁলোকক আবেদন যে এই পঞ্চায়েত যেহেতু আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰ আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি নিয়ম নীতি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যেহেতু ইয়াত ট্ৰাইবেলছ এৰিয়াস বুলি কোৱাটো এইটো আপোনালোকে উলংঘন কৰা বুলিহে আমি ক'বলগীয়া হ'ব গতিকে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আপোনালোকৰ এইটোৱে অনুৰোধ যে আপোনালোকে যেহেতু ঠাই এইটো কাৰ্বি আংলঙতে আছে যেহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ এটা নিয়ম নীতি আপোনালোকে পালন কৰি এই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট নকৰিবলৈ আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আপোনালোকক বাৰম্বাৰ আমি অনুৰোধ কৰিছো নাছি নিলিতুম পিনিল বাংso প্ৰেছ মিট পেন্সি নিলিতুম ৰুইছুলে থটল পঞ্চায়ত ইতুম প্ৰটেক্টে ladak aron atang kadok kawe documents Assam Gazette notification pen atang dak tribals block pu ladak ni tum phanang pilo la pen ladak land transfer tame ni tum phan 1975 aning kan ladak wrong 36 village ladak Karbi Anglong phanang transfer ladak documents tame la ni tum long do la si ladak ke comment neta ladak ke disputed area kali la pen ladak ke comment neta Nogam district pura dak panchayat nang kapal luji lagi aron masih awe asi tum la bangso panchayat election sodak pen pinrem lo pen tuning ripadi krim lo Karbi Anglong autonomous council tu mek prangra non ahin pen ile tum long le phelang nang ki thi dak VGR long le pen chenglok border area ri Meghalaya pen chenglok kaprek state border is state boundary pen chenglok inter district boundary as tami piniar ni tum linglang chu si dolang ile tum long proper documents doet je adui hoy flag vet office tami tum chelang tum the pulotang le ile tum Karbi khai tum Karbi along ria bangke puansi PO pen masih tum virbom po virdenji lasi puthot tuning ripadi krimlo Karbi Anglong autonomous council meknang prangra jakong chepaklangra labang so panchayat election bang nali tum pen stami asian tong chibira labang kham kheti pranang khang pithimon lapen ladak kang jitu nangki kim tan office tami prabjin pen nang hapinan pusile tum labang so media hin pen puthot pachini thulo